Salubonani babukeli, salamukela kuhlelo Imvelaphi, uhlelo elethulwa ngumAfrikakazi uSithandazi Ledube, uhlelo esilinika lona amaviki onke ngaboLwesibili. Namhlanje ke siphethe ke indoda yakoMdladla, uMdladla odla amandla akhe, ubaba uLemon Ndiweni. Sakubona baba. Sawona ntana. Njani ngibangazana baba? Siphilele babazali. Phila Kanti sesikhawulana njalo futhi umalakazi nalo babazali. Hayi. Akuzili khona. Hayi awuzili. Ngokwakhathesi lokho. Ngokusikhathesi ke. Hayi. Asifuni izetshayezi imota. Selibalekela. Ashua. Hayi siyabonga baba, siyabonga. Hayi usungabikele lababukeli. Siyalibingelela babukeli linjani lapha likhona izindawo zenu. Siyabonga. Hayi siyabonga, sakwamukela njalo kuhlelo. Ye, ubaba uLemon Ndiweni. Ibizo leli elithi Lemon. Ibizo lesilungu phela, ungeke isindebela sazi. Lingabe lona lavela ngaphi? Lisitshone njalo. Ibizo leli elithi Lemon lapha ngisizwa ngaliphiwa ngubhuti. Ubhuti esezwe kuthiwa khona umama usekhululekile. Ekhululeka nje umama ukhululeka amawela. Wasesinika ke amabizo anje ngokuthi Lemon and Lemon. Oh. So kulapha lavela khona labelo ukuthi Lemon Lo Lemon. lo Lemon. Wayesethi rhyme. Akuthi dwaye imbongi enkulu uLemon lo Lemon. So uliwele nje lapha baba. Ngiliwele kodwa ke ngokuzwa abadala uLemon wayazingela. Iye ngesikhathi sesebafitshane sibili sesebafitshane ukuthi hayi lami angeke ngimkhumbule. Kusitshoni khona ukuthi nxa kuthi umuntu wayazingela kusitshoni? Hayi kuthi ukuthi khona wasichiya sibili. Ngabona kumbe ngangabe lomnyaka. Oh. Iye lomnyaka kumbe lezinyanga ezithile wase kushona ke umfowethu. Oh. Iye. Indaba ukhethe ibala lokuthi wayazingela ungazange wasitshela nje bhadla ukuthi washona. Hayi kuvele kuba njalo nje. La kudala lathi sikhula wawusithi ubaba lo baba wami mina. Wahamba wazingela. Kwaqala ke umfana. Ubaba waselandela. Ubaba engumablantayi. Umablantayi. So ngesikini abantu abatshona lisho ukuthi watshona lithi wayazingela. Hayi lokho ikutshela abantwana abantu njengani basesebafitshane. Hayi emntwini osekhulile hayi ibhadla. Oh, ibhadla ayaso akuzili watshona sibili. Kodwa ke lapha betshela nje abantwana abangani bafitshane nje ukuthi bengani bengethuki. Hayi bazingela. Hayi siyabonga Ndiweni. Siyabonga mama. Akusitshele ke baba Ndiweni wena ungumfo kabani? Mina ke ngizalwa ngumablantayi. Umablantayi bezalwa bebabili nguyise ngani liyabaleka hayi ibizo lizabuya right uBandama. Ebazala ke uBandama uzala amajaha amabili. uMablantayi ngokuqala bese kuzobuya uMhambi. uMhambi uyokugcina wabavela wabazala baba babili kuphela. Kulapha ke mina engiphuma khona kuMablantayi. Yes. Uthe uBandama umkhulu. Uzala intombi yakho bani? Mina ngizalwa nguSibukane. Intombi yakho Gumede uMakhwela. Awubali. Iye ulapha edabuka khona intombi. Yayinhle. Hayi yayinhle fana. Wayikhethile umdala. Ngiyabona lesothi ukuthi nawe nje baba uyabukeka nje ukuthi ufuze khona le koGumede. Hayi siyabonga baba. Okwakhathesi uBlantayi wakhe lephi? uMablantayi sorry uMablantayi njengoba ngisitsho nje ukuthi khona
sathi sikhula kuthiwa umdala wazingela yena engabe wabhubha ngo-59 yes ngoba ngase ngilomnyaka uMaplantai ebhubha uMaplantai ke bedabuka eSabeni eMpalawale kulapha okwakubuthene khona iningi lakondiweni kungathi kweNkomango lapho ngathi indawo yasezimnyama ePlant ePlant hayi ungatsho njalo sengizwisisa ePlant ezinkozimnyama kodwa ke khona endaweni yakhona kuthiwa kusesabeni kulapha okwakuhlangene khona ngathi okwabuthana khona abakondiweni bebuya lo bamkhulu wethu kwakuthiwa nguMphini yes lesikolo sakhona lakhathe sikuloko sibizwa kuthiwa kuKwaMphini uMphini enguyihlo omkhulu uMphini engukhokho engukhokho engayishuya uBandama yena engaphambili kukaBandama yes mina ukhule ngibandama yes evelaphi yena uMphini ezefike khona lapho la wazalelwa khona imbali kakhulu uMphini ngani yamphica ukuthi ngibe kwazisibile ukuthi khona ngathi basuka bevelele ngaphi beze befika khona phana eMpalawale mina ngikwazi nje bevele bedabuke khona phana koMphini yes bezele bevelaphi yiyo ngitsho ukuthi khona ngani yamphica ukuthi basukela ngaphi ngoba zinengi indawo ezibalwayo lapho kulabantu bakondiweni khona ezinye zakhona kuseFort Rixen ezinye zakhona kuseSawmills la bebuya apho befika khona ngale eSabeni ngani yamphica angeke ngihlazulule kuhle hayi siyabonga baba yes umbuzo engithanda ukuthi ngibuze umuntu bevele bedabuka kuleli eleZimbabwe na hayi ekudabukeni badabuka kuleli eleZimbabwe kodwa kungabantu ababuya lomzilikazi yes ngabantu ababuya lomzilikazi ngoba khona nje lapha beyitsho bathi khona uNdiweni uMandiweni nguye owaye engumzukulu wenkosi umzilikazi kumbe ngathi khona ba umzilikazi wayesithi ngumalume oNdiweni babe ngumalume bakhe umzilikazi wayesithi malume kuBondiweni ngabaluma ngomalume bakhe okukhomba ukuthi umzilikazi uzalwa nguMandiweni not as such not as such uCikose onguye owadabula uluhlu lwakondiweni nguye owaye lobuhlobo khonale kumbe ngithi nguye owaye ababezinduna zakhe umzilikazi hayi ngiyasisisa baba so basuka emva babuya ke ngapha babuya lapha yes so bafika la khonale kwezimnyama hayi ekufikeni ukuthi bafikela ngaphi angeke ngiyiqambe ngoba ngabantu abathi bechithwa ngamabhunu baphunga uhlanyelwa nje izindawo zonke bona ke basebesiyabonakala sebehleli eSabeni yes ikhona wakhulela khona lapha kulapha ke mina engazalelwa ubaba owangizalela khona esigabeni seSabeni induna yakho kungubani khona leSabeni thina ke besingaphansi kwenduna uwasi yes nguya owayinduna yes usobhuku wakho uyamazini usebhuku wami nguMatewu Ndlovu hayi kudla hayi yakasibili lapha yakho uzibekazi lo sobhuku hayi ngiyajabulisa ngempela ngiyajabulisa kakhulu hayi ngithemba lazwela mandweni amahle lani bomdladla ukuthi ubaba uLemon Ndiweni imvelaphi yakhe isuka ngaphi khonale koMphini ezimnyama kwelePlamu siyabonga kakhulu baba khathi sike ngithanda ukwazi ukuthi lina njengabantu bakoNdiweni ekuthathaneni lapha kulezibongo elizizilayo na
kumbe liyathathana naloba ngobani? Emvenile wawungani kwakukhethwa ukuthi abantu bohlobo lakithi kondiweni sithatha obani. Njengoba unanzelela ngisithi khona mina ngizalwa ngoMagumede, kwakungaphonga ukuthathwa nje. Kodwa ke isibongo esisizela kakhulu ngesakombambo. Asibathathi ke labo bomba. Umdolomba ngabafowethu. Ngabafowethu ngaliphi? Emvenile kuthiwa ekuzalweni kuze kusungulwe ondiweni. Ukhokho wethu wazala amawela. Amawela ngabantwana ababili njengoba lami ngiliwela nje. Oh, kanti uliwela lo Lemon. Yeah. Kuthiwa kwakuyinqwala ukuthi ngaleso sikhathi kuzalwe amawela. Kwakumele ukuthi khona kungazalwa amawela okunye kubulawe. Inkosi yami bakithi. Kunye kubulawe kwakuthiwa kwakuzila. Yikho ke kuthe sekunjalo umama owayezele lamawela kwase kubonakala ukuthi khona umntwana uzabulawa. Wasethathwa ke ngo-aunty. Uthiwa khona uthe ethethwe ngo-aunty lo waba ngundiweni lo. Kudala kwakungalambeleko. Kwakubunjwa indiwo. Yisho zazithwalwa. Mbe bathwala amanzi, mbe bathwala ngakuthalwa ngendiwo. So kwakulodiwo waloludengezi sibili lulukhulu. Wasethathwa ke lo mntwana ukuthi abalekiswe ingakazwakali. Lo kuthiwa ngumbambo. Lo osengundiweni. Oh, sengundiweni. Yeah. Wathathwa ke lo basebemthatha ko-aunty bakhe. Bathatha bamlungisela kudengezi loluyana oluludiwo basebemfaka phakathi bekulungisa nje bese bafaka ukuthi umntwana ahlale kuhle. Basebemlalisa khonapho. Basebemethesa ke bemthwala ngodiwo loluyana. Babaleka ke laye sebesiya kwenye indawo ukuthi kungaze kwaba lo moyana ukuthi kona umama lo ukhululeka abantu ababili. Yikho kubaleka laye lwana umntwana esediweni lolu. Uthe sefika le kasabanga ngumbambo. Kwathiwa khona uze uphephiswe ludiwo. Umntwana lo uphunywe ediweni. Wabuya ethwelwe ludiwo. Wasekhitshwe ediweni. Yikho lapho kuvela khona ke isibongo sokuthi ndiweni. Kodwa thina singombambo. Hawu. Iyo ayibona ke indaba mina. Yabami. Ndiweni nje kuvela ukuthi umntwana wayephethwe wavela ke ephethe ludiwo. Yebo. Kambe ebalekiswa ngoba kwakuyinqwala kwakuzila ukuthi umuntu azala amawele ayengagcinwa okunye kukhutha kwakubulawa. Siyabonga bakithi ngaze ngathiwa ikuvuleka amehlo. Ngithemba lani babukela livuleka amehlo njengami ngesibongo lesesithindiweni ukuthi imvelaphi sivelaphi ukufunda impela kakupheli. Ngakho ke ombambo kalethathani labo ngoba ngabafowenu. Kukhona abanye yini elibazilayo ngaphandle kwabombambo? Hayi, ngaphandle kwabombambo kudala nje kwakula khona ukuthi khona hayi abantu bophonga ukuthatha nje okuyizibongonyana. Siqalile ndiweni. Kwakuthiwa njalo ukuthi ayizibongonyana. Kodwa ke hayi khathesi hayi abantu sebekhululekile. Esikuzilayo ukuthi sithathe nje abafowethu ombambo. Hayi asithathi. Hayi kodwa kabanye bangakwanisa ukuzithathela noma bazithathela obani hayi sekukhululekile khathesi. Sela nketha betshana. Hayi siyabonga. Kwezokudla ke kukhona yini ke elingakudliwe? Kutshele ke abantwana abasakhula abakondweni ababukeleyo lapha ukuthi ukhona njengabakondweni elikuzilayo elingakudliwe. Into eqhakathekileyo kolutsho lusakhula. Thina abakondiweni asidli into zasemanzini. Into eyenza ukuthi singadli into zasemanzini ezinjengaziphi into zasemanzini? Inkaba yethu ilahlelwe emanzini. Kungaba ngonhlanzi. Onhlanzi vele kasidli. Inhlanzi kalizibambi. Hayi.
ngithula lokho kwesikhiwo kuthiwa ama-crabs lama-what hayi vele as long usemanzini kuhlala emanzini ngoba ingalahlelwa laphana kungayidobha kuyidle hawu sekusidla mina hawu bantu manje hayi no. yikho okusemanzini konke nje hayi siyakuzila hayi ngithemba lezo ngokwendibeni lingalingi lidle inhlanzi ngithemba labuza lokho siyabonga baba Mdladla siyabonga kakhulu akusilayeleki nxa ukini uthi nxa usuka lapha uhamba njani uzefika khona le kwezimnyama thina ke lapha kozimnyama ngathi kuseplantry eplantry phela sikhula thina wakuthiwa kusesitishini kusesitishini ayikho enye indawo kuthiwa kusesitishini ungezwa nje besithi ngesitishini kuseplantry siyagada-ke ibhasi iye sifikise eplantry singafika eplantry kuba lemigwaqo emibili umgwaqo ophuma uqonda eBotswana eborder post kuzoba lo mgwaqo ophuma uqonda eMakhorokhoro bese kuzoba lo mgwaqo ophuma uqonda eMpandeni thina ke siphuma ngolo Makhorokhoro idle ngabona ngathi kuma 25 kilometers sisuke esitishini 25 kilometers thina ke saba lenhlanhla sase sisuka lapho esasihleli khona sase sishondela ngapha emgwaqweni thanda izinto futhi thithaba yiko ke sisemgwaqweni nje lapho engikhona kathesi kuthiwa ko Hills Complex sona isilungu nje nahlele isilungwini phela Hills Complex hayi abafana phela sebephucuka sebesaka amabhizinisi abo so sekuyi Hills Complex siyabonga siyabonga Mdladla okokugcina ngizocela ke uMdladla kazitsho ukusitshaya ngezithakazelo zakho sike siza ukuthi uMdladla ngubani babezitsho izingizankhelo babezitsho babesitshaya hayi zize ziphume thina anti la khathesi sokupiye lokho kuyidementia lokhu kwahle kwazitshaya khohlwa kodwa ke mina ngingumntu wenu umkheso uselesele unjola abantu kulapha thina sikhona umdlalo lokwakhe abakumale bomfula abantu thina ke ngokwethu lapha sesivele sesizivize ezakithi hayi labo mankazana bayacatsha abantu yithi ke thina umkheso umdlalo lokwakhe hayi siyabonga mkheso sure siyabonga mkheso hayi sibongile babukeli ngithemba lani zwele ke uMdladla sezitsho uthi nxa sokhulunywa umankazana hayi ndigabisa amakhanda libaleke sokubonga ke amadoda komkheso ke lapho siyabonga baba Mdladla siyabonga kakhulu kwenani ukuxoxisana lawo siyabonga kakhulu siyabonga babukeli ke namhlanje ke sesifikile ephetheleni ke lohlelo lethu namhlanje sikhuluma nobaba ke uNdiweni uMdladla odlokwakhe siyabonga ke sihlangane kunhlelo ezizayo ngolwesibili olandelayo lapha ke sesihlangene ke labanye sixoxisana labo njalo ngihlala ngisitsho ke viki zonke ukuthi ke nxa ufisa ukuthi sizoxoxisana la ngemvelaphi yakho asihlangane kuma comments siphinde sihlangane njalo kwi-inbox sizabuya ke lapho okhona okwamanje bakithi ke umAfrikakazi uyavalelisa ngiyabonga lisale kahle